e tō mātou matua i te rangi. Ia tātou noa, ia tai mai tai rakatia tana, ia mekia tau e pai ai ki unei te kunua, ia rekia roki no te rangi, o mai kia mātou ai nei, e taro mo mātou ma tēnei rā, murua mātou hara, me mātou hoki e muri nei i o te huna e harana kia mātou. Alo hui mātou e tongia tāwhakaia, me hauri whakumurania mātou i te kino. Nau hoki e te ranatia tana, te kaha me te gloria, ake, amen. The reasons for getting involved in Kuanga Reo, I became a grandmother. I don't have the reo myself. And I didn't want my mokos going through that. So my eldest moko was Tamahali, and I put him into a kohanga reo in Upper Hutt. I had to travel there every day, only because I couldn't get him to any kohanga reo in the Hutt Valley. And that was 1993. And then I had no waka. After about 2 years later, I had no waka. So I had to settle with him, being down in the valley. And his mother got him into a kindergarten, and then we got him out of there and we got him into the Samoan Awamata. So he was there in by the Nainai school, and we were still waiting for a vacancy. We were still on the list. It was just going on to 4, and he got in at Awhinatakau Nainai. Yeah, Nainai. Then by then I at least had another 8 mokopuna born, and I was in the same boat again. They were all on waiting list to get them into Kuanga Reo. That's what started my daughter and I setting up this place. So by now Tamahali's gone off to Kura, kaupapa, and all these kids, all our nieces and nephews and our own kids, brought their children along to this playgroup that we ran over home. It's just got a bit out of control. We had too many kids over my little whare. So I went back to Paparakau to see Nanny Millie. She can help me. Exactly what you are doing, that's what kohanga is all about. And I felt a bit whakamā getting into kohanga because I didn't have the reo. But I was more into setting it up and the admin side. I left all that, the mahi of the reo and that to my brothers and sisters and some of our kids. Nanny Millie come down and had a kōrero with all our young parents, and they all wanted to give it a go. So before we knew it, we were running at the kohanga reo, and then we were putting more kids into the kura kaupapa. It was a big change for these parents to come out of pulling their kids out of Bernardo's, kindergartens, playgroups, but they put all their trust in us. And I think they really all come along here first because it was all whānau rather than because of the reo. They pulled their kids out of all these play centres and kindergartens around the Nainai Taita area and put them into the kohangas that we got going. It is, you know, that's back in 1999 we actually moved into this building, and Nanny Millie found this building for us and set us up, and away we went. Kia tēnei whakaro, ngā mea whakahirehira o te reo Māori, no nehera, no tō mātua tīwhina. Taonga te kuihio kia kore ngaro, ko tērā tōku tikanga, ki te whakaorai tō mātai reo, mō tōku whānau. Te mea kore tino mohi o tōku whānau ki te reo. Mai. Ki ngā tamariki wahora, mau ki te reo. Me taraia koe ki te korero i ngā wā katoa, no te mea me kore he reo Māori, kua ngaro tō mātou mana. I ngā tau, warutikau, i te tino ngaro haere tō mātou reo, tō mātou waimari hoki kei a mātou te reo, no reira pupuri, o te mea he taonga tuku iho tēnei mea tō mātou reo.
no ngā tiwhina ai, no reira te whakamara ki tō reo Māori. Kia ora. Ena mana, ena reo, ena rangatira, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko Neri Irene Oru pe tōku ingoa, te kuia o Paparakau Tuarua kohanga reo. Ko nā mahi katoa kei roto i tēnei kohanga, ko te mea nui rawa kia mātou ko nā mokopuna. Ko rātou nā tino taonga o nā mea katoa. Ko nā mokopuna kia mātou he tino taonga no te mea, kai roto i a rātou te pupuri, te mau, te ihi, te wehi o te reo rangatira. Nō reira i runga i tēnā kaupapa, ka mihi nui ki o tātou mokopuna, ki o mātou o rātou mātua, me nā whānau katoa. Ko te kaupapa o tō tātou kohanga Paparakau Tuarua, ki te ata whaitia nā mokopuna, me te awhinatia ngā mātua, me te whānau. He tono mai tēnei nā mātou ki a koe. Kia tono mai koe ki roto ki a mātou e torotoro e tumanako ana i te rānei. Kia tutuki pai katoa e ngā mai ki a mai e mātou. Kia whaihua i mātou e ngā wā i katoa te ao mātou ranga me te ao kiko kiko. Kia kore a e tuko titi e ta uri rānei. Engari kia pūmau tonu i ngā wā katoa. Tuturu whakamaua kia tīna, ui e tai.